Come no feel long borong angai fia shot fia khan uni cocktail rides back again with another video. Te kani ka video ko long kam tadi ta ka video ba benefit e ofisia kani ka video ka shlong tangkap tu mah tang basu shooting ka shu upload ka te mentaka singi ngamot ban lej ban kendu iu por lock ban remove ya kani ka tail tidy jong ka bike ka jong ban bo da ka aftermarket tail tidy ban ha ban lej checking road banit thiet di kita berkhot di signal light se nomor san bala remove ka by the way ka bike kadi ka MT15 hi tinang tu pra try hable ya kita ki karkhana kita ngrut di try ban phale affecting ai la ban hi tang ma thaj fi bro, just don't want to get myself dirty bro. Mentang ngadan hamulai mentang ngamuk ban phasaj bat chwa ni phasaj bat chwa nei hanong priang tinang ni ngan salit kendu yu tu do janga ban le ka to katil tai di tengin sel pat sakit tingrut da peratan ni jaka saj bike dua sambun kali na kanu itain bampor ada kamlet jinglet lah tak kena sahdian kanu kali try Ignis Bolero Bagani Avenue Kalisa nanay ay dos dantang fi na bun kali dicuali kata mah agak hilang pun yang rekam kamapit lihat stay ni pasar besing sini rumah lain agak mental lihat mana kan kadang kene kawai ke jakasan atret na kam tret na ke iduna beri kau idos kana left system dah sat baik spa ani wow ka baik kala jeing bah look at the dirt bunya pedangam Asyuk mat biang Kado spa em ya ya ma boleh ya mentang aladap finally ngalit no syawang tu ngalit syawang itu dus pa ngalit no skating road nginya thiet no kitar nginya pendap no kikam kijam barwood you know fa Jalan nak wood ajan miet fa lah ajan cal di katai di kabaik jung ni momot ban remove ketika tail tidy mana den ketika stock tail tidy ke mana den te ngin pendat jaga tu ka aftermarket tail tidy so kanam dan mod gat chut na den te ngin sia pai kau lut kolong na te ta now we're heading to Kitting Road. This is Tembe Joy Road.
Take ikap ibang ni em ladang ni remove na ya kan ni ka stock tail tadi ladang ibu na da ka aftermarket tail tadi mentah sampai i mafi ke ikap ikannya ke ikap ikannya dia lam dia am lihat ketinggian me poj gya mai mentang an le hadukan jong banti kene Mars ndat jong ke Yamaha kene ke Yamaha Kiting Road ngin check nang ni ngin check out nang ni kini ki tail tidies nomor ba kan ni ke Jaka oh kene ke Dukan has most of the accessories here in Shillong mah kata no doubt. I choose tail tidy yeah. Fuck idaka ni mah. Not that good man this one. This one? Foldable makan ni. Bhai ये foldable में ना ये भी? हाँ foldable. और ये signal light, नन्हे signal lights. नन्हे के number plate, नन्हे की जगह screw हापो body. ते tip top. Indicators भी दिखाओ ना. Indicators why? Oh ni. RF दिखाओ ना वो वाला. High quality. Wo left side we'll take this and this one how much? This one I can make it 3 only that much. Make it lesser no? I'm sorry. No, you won't get so. No one give you that much bro, honestly. Come on bro, make it once, just 100 difference bro. Bro, I'm sorry but it's not. So I know ni kat Wispa. Zahir भाई सिग्नल लाइट और तेल टाइडी माँ भाई लेके आएगा यहाँ ना अब जाएगा उधर हाँ ये भी हो गया अंदर डालना पड़ेगा हाँ आराम से हो जाएगा ना खुद करने से भी ठीक है लेकिन सुस्ती है तो सुस्ती करने से होगा Dia mentah lah ada pendat kini katil tadi. Kini kan kata katil tadi. Kini oh nomor plate kalau ajak magnet dia. Dia kalau ikannya kami ikannya kalau ada jin sayu. Kalau internet ni sakaman mafisya apa? Ni pikai ni kini. Iya ikan no, ini pikai no. Ke ikannya kami ikan.